Speaker wa county ya Kitui Kevin Kinengo katiseni wetikiwa mauta anewa wathimo na kutukithwa mutongo wa uteti wa musi wa Mbaka Thoko izo ye yatongo ne atumia kuba misi kauta ya Mbaka Thoko bala Kinengo nowe mwana ewe kawa musi wo loto yase maundu ma uteti ayasekana na utanu munene kwa iseso ye na nokutethesya kweta maendeleo bala batoneka dan Piko wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo katisya na chathini ki cha kuilwa moko undu mwana kwetikiwa mauta kutwika mutongoi wa Mbaka Thoko ni waelesekana uni wona ni wangwatanio wala wathuthia ene nthi undu mwana atongoi maende na ukwatia ni abamwe maundu ni mekibothokanio nikienda matoneo kwata maendeo mugie bano ndwa wendo kumba itu twende kwitha na wendo su onethia labda ndi utethie kila kindu kwenda ngutethie kana mundu ngenda utethie kila kindu kwenda umutethie kukomana andu makomana imatetha njenda na maoni no withiendena mbeja ya kuninge kana mawea ma kuningane kana maundu mengi ni nguningo woni kana agupia uninge woni andu matetha na ciu tuyumona kula na ndia mbaito kwekao mwingi muno wina kwa tumazati ukeza kwethia ona ndizi na nzi hapa ni mini hapa lakini mwende ya kumboya ngai ninge muwo tukethe atu imwe tunenanie atutethania twika lenzi mwendata ivindani juu ni wakathia itambi daelesekana ni wona ni wa utongo imusio wala wathanaga ni kwendea na kwatiania na ene nthi na kumana miana ingi ila mekwenda avikiulika na kwendea na matongwesya uko wioni ni wa speaker na gitie kwandikwa mheshimiwa Mwange na memusia lange imambandikie ondo ali umandika wa azikali makwandikwa ninye mutongo iwo bala mbunge indi kwa wathimo mwa ninge Mbaka Thoko mwambetikize mauta mapasa miti mubea muno na ningo kizithenewa ninye mutongo wa Mbaka Thoko na siengo ni nzomeno ambia yu nzomeni ya kulunga hivi yakwa tinywe hivi yakwa ingwe kalanzi nenyu nekalanzi na musabandi yonze nekalanzi na chiguru yonze mwingi no yonze Kitui kaunti pala nyakana onethi bara nyakana kengima twekalanzi 2027 nenda mumbandike mukambandika ugwa kawo kunwa ile to strategy no wibanga wika masabu neza uko nenyu mwezi natukangie speaker kai mwezi neki masabu nikileti yo kabola tikwe mugea we mugea we kwendo kwato kuna knockout so you kawo waziaza wendete mundu yake masabu kabola umba ito Mbaka Thoko mba musavani yonze kwa jumla anyanye makwa ngaina mwathime muno mwiku kabayu keza kwetha mwena ndo akweka ni chathi kila chavikwa ni ene nthi mekibothokanio wana mamunenga sindu si kibothokanio cia wonani wa utongoi jivonda ta ya mutumia ondu mwe na sindu ingi ila cionana cia utongoi kwa kithio cha mbai ya Mukamba. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumava kauntini ya Masako.